ukuthi zihlukeneke ukhamba lune first entry level yalo bese zoba nama level awu3 ahlukene as much as indoda edla amasi ine first entry up to better level. Ilevel enkulu kwindoda edla amasi ibisifuna iloku yebo gogo ibisifuna ama lamb chops awu7 beka ama lamb chops nje awu7 ubeka ama lamb chops awu7 isigaba sokugcina ke leso isigaba sokugcina ke ngikwazi ukukhuluma ngaso lana ke then kuzoba khona isigqoko semali ke kumuntu wesilisa semenzela ngesigqoko esi blue owesifazane simenzela ngesigqoko esipink nakhona futhi isigqoko semali asifani i-level yaso ke ayihluphike yona ayikhulu kakhulu kuba nje lo level thereafter uma ethi umuntu ayi mina babudotela bengifuna ukukhudlwana sekufuna uhambe uyothenga ke isigqoko samaSulumane. Isigqoko samaSulumane into emi kanje yabo uthenga ke isigqoko samaSulumane lesigqoko samaSulumane ke umusu usiyasicindezela la usifoqoze kanje sime kanje mase sifaka umsebenzi la mase siyasithunga la lesigqoko lesi mase uyokwenza lento mina ngizokutshela yona phela lapho ke kuthe ukubiza ngoba uma senziwa isigqoko samaSulumane kufune siye emzini omkhulu la kuhlala khona amaSulumane siya emini asiye ebusuku siphatha amaswidi mhlazana siye khona and siphatha lesigqoko mhlazana sikhona I repeat uphatha amaswidi uphatha lesigqoko lesi uma sifika ke lapha ke emzini omkhulu la khona hayi noma imuphi kufuna kube khona indoda lapha oyithembayo ulazi igama layo ukuthi ubani musu ufika lapha sifike siyenzeke lento emini nabanye sobekhona bazwenza into zabo uyenze lento ngendlela sokutshela ukwenze musu usuqedile lapha kunendoda yeziyalo ewumakhwezikhwezi uzothi musu uqedile ufuna uze la kuyona ke musu ukhangeza izandla ke wena uzobusho lento ofuna yena mase ekhambisa lento emzimbeni ehambisa lento emzimbeni mase seqedile uyaqethuka ushiya amaswidi isigqoko uhamba naso sesosebenza ngaso ke isigqoko kodwa lokho uzokukhokhela.